Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Western Youth Federation hakan nyautrek penai rempang arajar arpo kalalet yakundu iu Aston General Manager jong ka State Bank of India Regional Office ka badan Hadamson Yong Shillong ban pensengau halo ka jingsniu jong ki ATM ki badan hapo ka Sornong Stoin mentala sistem kenti nakaliang gibor penia jong ka State Bank of India kila pentip shikino yalam jong ka seng ba kila dep ha ki kot kisla sha Guwahati ban wanra bujeli de ki ATM machine ki bathamai Henry ki bor penya na Guwahati hadu menta kimpat la satya benle ye. Na kaliang kajongi hadin bangi na bodin biang sa sisenpat ya ka jing bom dan shu ki ATM hapo nong stoin ya bagi laja la slem la sistem tam menta i ya jenja tu upai pa hangki hapo nong stoin man kasni ki yeng du line bajrong palat ya ka spa metar ya ka bagi sei pisa na po ki ATM te nakleng jungi pangnut hang iman kasni hang tu te den na kataw jungi nakleng ka jungi lawan biang sai sen pat hang ne ban wan budin ya ka sithi ke bangi lapha ha ka khat atrik nombar ajar khandai te nakleng jungi la yo kendu biang yi assistant general manager jong kane ka State Bank hang ne ha po Shillong headquarter hang ne te nakleng ka jungi ke depan pha ya ki sithi baro Sapa head office jongki kabadan hapo Guwahati te nakaleng ka jongki kidang up ya ka report hadu menta te hadu menta kim sempalayo ya ka report ni ya ka report nang thin hapo Guwahati hadu menta kampadan kano popular nakaleng jongki namar ba kim sempalayo ya kata ka city nang thin hapo headquarter te de na takataw nakaleng jongki pala hadu menta bakin ong lano ki pendap no ya kani ban bu biang sa yaki ATM khambun hati penong stay